Dreams, visions and aspirations are for everyone and anyone whose career pathways are their goals in life. Ai te hira moana wharenui. He aha ngā mahi nui rawa I te ao. What are the top jobs in the world? Surgeon. Surgeons command the highest median salary of all careers, both in and out of healthcare, likely because the job requires such specialized skills. Psychiatrist, general practice physician, senior level corporate executive, dentist, petroleum engineer, orthodontist, data scientist. Hea hanga mahi nui rawa I te ao. What are the top jobs in the world? He tāku tā puka ahau. Kei te mahi puka ahau. I am a surgeon. I do surgical operations. He mātanga mate hinengaro ahau. Kei te aro mata wai ahau I a koe. I am a psychiatrist. I am going to assess you. He tāku tā whakahara tau ora ahau. I am a general practice physician, a GP. He whakakāpō reihana tāhuhu rangapū ahau. I am a chief corporate executive. He kaimahi ngiho ahau. Kei te whakatika ngiho taku mahi. I am a dentist. I fix teeth. He kai pūkaha hinu mata ahau. Kei te kimi hinu taku mahi. I am a petroleum engineer. I look for oil. He kai whakatika niho kehua ahau. Kei te whakatika nihu kehua taku mahi. I am a orthodontist. I make false teeth. He kai mahi pūtai ao ahau. Kei te kohi rauemi pūtai ao taku mahi. I am a data scientist. I collect science data. Ngā wawatatanga he mea anō mo ngā tangata katoa me te aha anō ka whai ai te tangata I te huarahi hei mahi oranga moana. Nā te hira moana wharenui ngā kōrero.